Cruz and Seb de Leon, Crispina Ocampo and family, Flores family, Bermudo family, Jimenez family, AVN Print Shop and Events, Luisa Magat and family, Edmund Cruz and family, Carolina Paras and family, Avenida Nieves and family, Jane Nolasco and family, Edwin Cunanan and family, Mr. and Mrs. Amador, Gob Jr. and family, Farah Jean Abaya and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mr. Jojo and Mrs. Joyce Manalo. Kapasalamatan danamad de magmasusi king Aldorang Kebaitan, di Evangeline Dison, Clarice Ann Dison, Julieta Fernando. Special intention, Midel Malonzo, Car and Ami Velasquez, Allen Paulo Dison, Leila Liwag, Reynaldo Dison, Mamiel Miranda, Evangeline Dison, Estelia Jimenez, Paul Paras, Lorraine C. Arcedon, Poby Faye Canlas, Rosel Medina, Telma Dison and family, Marina Season, Leonila Miranda and children, Willie and Sed Liwag, Let and Win Liwanag, Ariel Osapina and Joshua Joriel Macabali, Gemma Lumba, Analisa Manalo, former Mayor Teddy Tumang, Madeline Pilaw, Ning Torres, Engineer Jesus Punsalan, at Nerissa Trinidad. Good health, Arlene De Leon. Para king malalagwang kapaldanan dari, Ernesto Quezon, Laureano and Manuelito Season and family, Liwayway Musngi, Mark D. Kleiner Bayani, Danilo Gonzales, Rosalie Gabriel, Reynaldo Ventura, Merily Manalang, Bea Isabel Malyari, Maribel Manalo, Lisa Manalo Manalang, Josepina Macabali, Mark Antonio, Rosel Montemayor, Monica De Leon, Joy Manalo, Charito Obsequio, Alaysa Rain Tulio, Janet Lakap, Virginia Sumawang, Belia Trinidad, Celia Lagason, Ranilo Deirit, Oliver Pabustan, Espiridion Kayanan, at Michael Alfaro. Para kingalanagang kapainawan ning kaladwa dari Anwario, Erlinda, Raimundo, Rosario, Severino Sr., Federico, Giancarlo, Antonio, Rosario, Rafael Luis, Emerito, Corazon, Domingo, Natividad, Felicissima, Jose, Ligaya, Monsignor Constancio, Luisa, Manuel, Domingo, Trinidad, Joel, Rainiel, Ricarte, Felix Sr., Felix Jr., Noel, Michael, John Eric, Marcelina, Fausto, Angelo, Purita, Joseph Ryan, Estrelita, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
Abe-abe tayo pong ining purihan at pasalamatan ing Ginoo, King lagyuning igpa, amponing anak, amponing Espiritu Santo, ing kapayapan, grasya, at ing lugod ning Diyos, amikat na wan tao, busal tamo, manatili sana kay kayungan. Benging Diyos kay kayungan po. Kalugurang kapatid, king mapila na oras, umetane pong lakwan at antiyamong bulang mabating ing banuang 2025. At king mapila na pinandit po naman kay katane pong salubungan at arapan ing bayong banwa 2026. Kaya naman po kaniting kay katamong kapag masusyan, kayang tabi na po ning indong birhen, king kayang kapiestan o king solemnidad na anting induna ning Diyos at induna naman ning balang metong at metong king mipnong katahimikan panyawat ta pangening pakalulu at lunos king Ginoo ding kay katapong meging pamagkulang at kasalanan. Iyagkas tapo ngening miyag na nagnaning kapanisyan. Aminan ko. Ing Diyos sa mayupayan tutupa kalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, ing idala na katasana, hanggang na king biye alan angga.
Manalangin tamo. O Diyos, sigpami, king kapamilatan ning banal ng pangaindo ning na Birhen Maria, biryan mong pigkalubme meto ketawan, ingkalam ning biealan angga. Kamtan mineman sana, ing masikanang pamamilatan ning Birhen Maria, ngening king kapamilatana, mipasublian kaming tinanggap, king mismong panibataning biyemi, Yesu Kristong anak mo at ginumi, ang mabibye ang pong mag-ari kambemo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos, manggaman king alan angga. Pamamasang iba't king libro ding bilang. Nga na ning Ginoo kang Moises, sabihan mo kang Aaron at kareng anak ng lalaki, king iniya ing sabianda, ning babiere ing bendisyon kareng memalen na ning Israel. Panuwanan no ko sana ng Ginoo at ingatan. Aslagan na kayo sana ning Ginoo, king ganakana, at maging malam yake kayo. Manano na sanang lingapan na kayo ning Ginoo, at pagkaluban, kapayapan. Makanyan ding sambitlan ing lagyo ko, kareng memale ning Israel, at panuwanan kula. Ing amano ning Ginoo. Panuwanan nakatasana ning Dios king kayang pakalulu.
Sino nakatapasan ang aking di katakot lakaya ring sabla. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, kareng tao Galacia. Inyang miras na ing mituldong panawon, tinubod nening Diyos ing kayang anak, mi bait ya king metong ababayi, at may bibiyaya lalam ng upaya, ning batas daring Hudyo. Banalang at busan detang atsu king sakop na ning batas, ban malyari tamong maging anak na ning Diyos. Anting katunayan king ikayupin anak na kayo, tinubod nening Diyos ing spiritu na ning kayang anak kareng puso tamo. Ing espiritong mamawos masikan, tatang kanakong tatang. Uli na niti, anak na kayo ning Diyos, na kayo alipan, at nung ing Diyos gewa na kayong anak na, ibiye na kaya kayo ing sablang mangintulid, kareng kayang anak. Ing amano ning Ginoo. Kanitang minuna, migsalitaya, in Diyos karing kekatamong pipumpunan, kapangilataning propeta. Ngeni magsalitaya, kekatamong
Kalugurang kapatad, inggino yang mantabe kay kayo. Pamipasyag king mayap a balita, agpangking sinulat ng Lucas. Ding pastul me malagwalang meko, at atagpuan daleri Maria ampon i Jose, at ikit de ing bingot makakeraya king lalabangan. Panakit daring pastul king bingot belitara karela, ing sinabi na ng anghel tungkol keya, at ding sablang me karamdam king balita daring pastul, mi pamulala lang emunano. Mi tanamla, reting bage, king pamiisip ng Maria, at mi bule-buleya tungkol kareti. Mi balik la king marangle ring pastul, kambena ning kapurian king Diyos, uli na ning sablang dimdamda ampon ikit. Makayakmangan ing sinabi na ning anghel karela. Kalabas na ning paruminggo, inyang miras na ing aldo, masirkumsisyon niya ing bingot, pe malagwan deng Jesus, ing lagyong binyena keya ning anghel, bayuya pa, mi pangagli. Kapatad, ing mayap ng balita, ning kekatamo pong kaligtasan. Binging Diyos po kay kayungan, mapila na mo pong pinandit, ditak na mo pong oras ing kay katamong panenayan, kalupa na po ning abanggit ko nandin, umetane pong lakwan, at anteya mong bulang mawalaing banuang 2025, kay katane pong ngarapan ing bayong banwa ing 2026. Pota pong magalas 12 na at lungub ne ing bayong banwa ing greeting tamo kanyan para pareo metong yamu mabilo gayato at nanuya Happy New Year. King Tagalog nga na manigong bagong taon at kay katamong Kapampangan masaplalang bayong banwa. Pota pong sinabi tamong New Year, bayong banwa, imbori na sabyana po nita, itang mi bayo ya ing banwa, uling metuaya ing banwa. Kalupa na po ngeni, at yuta paking 2025, at mapilan mo pong oras kanyan, tumuane ing banwa, mag 2026 ya. Imburi na sabihan, miragdag na naman ing bayong banwa. Nepo, miragdag na naman bayong banwa. Metuane naman ing banwa. Nung pong metwa ing banwa, di sana ing greeting tamo, Happy New Year. Nune, Happy Older Year. O nengali po bayong banwa. Nano kaya ing panagkat na kay katamo, ning kay katang kapag masusyan ngeni, bang kanita, lubusan tayang aintindyan, o bat ausan tayang bayong banwa.
Bali po, ing kabaligtaran na po ning bayo, naman luma, naman matwa. Ing kabaligtaran na po ning bayo, yapining ena kalupa ning dati. Oy ting buri na sabyaning bayo, nakalupa ning dati. Ita mo po na yung bayong banwa, oy ning kekatang paninapan, nakalupa ning dati. Potang lungob ne po yung bayong banwaga nakako po, anyang anako, may kadanggana po siguro ngeni. Balo tayo po, balang lungob yung bayong banwa, itangaw sandang New Year's resolution. At intangan pong New Year's resolution, wari, itang burita mo, ating manaliwa king dati. Burita mo, mangat mo. Burita mo, mibayo. Burita mo, magbayo. Burita mo, masenso. Burita mo, ne po, ing mibagwa at miangat mo, king biye. Uling burita mo, na nakalupa ning dati. Kaya naman po, ang gakareng ariya, ang gakareng kay katamong tutok yan, akapaniwalan o tradisyon, kay katalang gagampanan. Antimo po kanyan, potang bayong banwa, ne po, miyayaliwa no ring ariya, ang kay katamong gagawan. Nandin po nga baka maranon, katipa po minta ko king komidor, ba? Karano ng sinaling prutas at sing marlen, neta pong prutas sa mabilog. Naning ariya tamo, emu 12, prutas sa mabilog. Dapat lagpas pa kanita. Kasi 12 si simbolune ing 12 bulan. Dapat pa sobra tamo. At kay ba't mabilog? Ne po, huling simbolune kanuning pera. Dakal tamo po tutok yan. Ayariya. Eko po balo, lawen-lawen da ko ngeni, kita pong minuna kasi, di sang kupupot ang bayong banwa, manyulod lang polka dots, ne po, ating pong makasulod polka dots, ken, na, ating pong makapolka dots, makapanawon kayo, makauso ko kanyan, ne po, bakit? Mabilog, kasi burita mo, sumulong tamo, burita mo, masenso tamo, ne po, at tatandaan ng kanita, patitang po tang datang na yung alas 12, mamanlundag tamo nga rin po, bangkanita, dagol, tamo. Tapos ko naman, nung 80 anyos nakalundag ka, dahil nakadagol. Ne po, pero itamo, lulundag tamo, itang dapat ay ita, paganakana, bisatang mangat, bisatamong masenso. O itamo pong paputok, ang geni ne po, potalungob ne po yung paputok. Saguli po, aliwaya po yung paputok kaya tangating putok. Ne po, kasi tangating putok, mas mabayat siya ita. Mas basikan niya paging super lolo. Ing paputok, den po daladala ring Chinese kaya katamo. Ne po, para nano, magnyigla tamo, magpaputok tamo, bangkanita kano, mitabi ing malas, at lungubing suwerte. Ne po, makanya ne, miyayaliwan, ating feng shui, ne po, o ngeni po, karetang sojak asign, at ngeni pong banwa kanungini, nandin po, mi payalbe ko nga na, Year of the Fiery Horse nga na. Pero, ba't Year of the Fiery Horse ya? Pero, agyang nanoya pa po pangaparalan, ita mo meto nga yung buri na sabyanan niti. Bisa tamong mangat, bisa tamong masenso. Ne po. Pero inkutang makanano, makayagpang king kasalpantayanan tamo. If we want to achieve success and good fortune, pota sinabi tamong bayong banwa, o ining mo munang diling paganakana. Bayong banwa yung bunisabyan, bayo potang ating bayo.
bayo po tang ating pamagbayo. King bayong banwa, makanano ya lulubing pamagbayo. Ing papalitan tamo aliwa naman ing banwa. Ing papalitan tamo, ing kekatamong old mind set. Ing papalitan tamo, yapining old attitude tamo. Uling kapilampaman, potang ing mindset tamo, yang ya at emi babayo, kapilampaman, eta sumulong, eta miswerti. Ing papalitan tamo, mindset. Lalakotay tang old attitude. Ne po, halimbawa, munta ka king doktor, kay sabihan na kay kaning doktor, matasing sugar mo, kailangan medyo hinay-hinay ka king pamangan na mayu mo. Oneng naman, holiday season. At saka, timokan yan, New Year, ikit mo, itang paborito mong leche flan. Diyos ko, kanyama na. Talagang kutsaran mo na yun, talagang sandukan mo na eh. Nga na ning anak mo, sabi ning doktor, bawal, mayumuya. Nanong sabihan, ditak mo. Nga mo na po. Makanya, ne po, ditak mo. At kay ba't oy ni old mindset nga na. Atin naman, panulo. Makanyang tamo ne po. Atin naman, panulo. Kaya uling atin naman panulo, manganak ang mangan. Manira kang pera. Kasi, emi papalitan itang lifestyle tamo. Ne po, migpa-check up ka. Matas ka kolesterol, matas ing triglymo, bawal paking mataba, o na yung uling mag-New Year, may nakit kang lechon. Ne po, rememberi, daklutan mo na isang makanyan. Sabi ning doktor, bawal yaya kaya kayan. Alimu, kandot ko mo king ikiya mo. May gumpisa ka pala king iki, may yari ka king balugbog. Ne? Bakit? Dakal kaya pangan. O ita, sali na ka na naman panulo, kasasalese. Bakit? Old mindset. Alang pamibayo, king attitude. Sinulong. Baloy po, ing banwa tutuwaya. Tane manapigiling banwa. Pero tanggapat namo talioy ning katutuan. There is a big difference between growing old compared with growing up. Ulitan kepo, mawulagay ta. Ane po karaguling pamyaliwanan ning growing old compared with growing up. Dakal kay katamo o bisa tamo tali, tutwa tamungan. We all grow old. But the question is, do we grow up? Oy, timburi ni sabyanan ning bayong banwa. Let us all grow up as we grow old. Kaya yung meto nga tawo, potang sinulong king Biena, mature, alang mi bayo, tapamurin sarili ng mindset, yung pipilit na, potang kay ngara, ing taong yan, metuayang, paurong. Tinuaya, pero he or she never grew up. Uy, ting mo munang diling paganakana. Ne po, ning bayong banwang ni kay katamo. Sana, let us not only aspire to grow old as the years go by, but let us aspire to grow up
each and every single day. O ito'y palimburi na sabyanan ng bayong banwa. Nung bisata mong sumulong, bisatang mibagwa, bisatang maging successful, bisata mong masenso, marangkada king biye, na po, bayo, potang ating pamag, bayo. Kadua, nung bisata mong masenso, at mi ka significant life naman, mo kimbagay material naman ini. Ne po, kasi burita mo, sumulong tangang kimbagay material. Pero ang pera. Ne po, ang good fortune. Man material success. But a significant life, banwa-banwa, botang mi pag-greet namong bayong banwa, bangka nita sumulong tamo at maging significant king beta mo, ing panagkat ng kadwaya pinindi. Let us imitate Mama Mary as we celebrate her feast today. Mary, the Mother of God. Pakyapusan tayo. Naning pakyapusan tayo. Kayo, itang mabiyasa tantok ng at kay bat migunam. Biyasang tuknang at migunam. Kasi po, uling mabilis yung biye, dakal kay katamo, mayobra, busy, dakal agagawan, nang kay po, akakalingwan tanang tutok ng man. At managal tamong managal, king biye, lahat tayo takbo ng takbo. Ako pero wala naman napupuntahan. Gawa ng gawa, wala naman natatapos. Bakit? Kita pong librong Tuesdays with Maury, nga nang sasabi, we are like headless hens. Balam kanu manok tamong metabtababatal. Ing manok, potang tibtab me batal, managad mate. Ne po, potang makamate kang manok, tabtaban me batal, managad mate. Ibili me, mulaiya, sula po ya, without any direction. Makanya niya po yung biyengay niya ng kabilis. At ulian nito, nepo, tatagalan tayo ing biye. Uling masyado yung mabilis at akakalingwan tanang tutok ng man ban migunam. Dimdam tayo po, ing Ebanghelyo tamo, lipat na ning dakalya iaintindihan ning na Birhen Maria, naning sinabi na ning Ebanghelyo, at mitanam ngan iti, ing puso ng Maria at pibule-bulayana ing sabla. And Mary kept all these things, pondering them in her heart. Mabiyasa tamo mo naman pong tutok ng kalupa ng Maria. Ating kutang naning pigunaman tamo. Tuturo na kataning nga na Birhen Maria, nano, two things. Number one, let us reflect by looking back with gratitude. O iting mo muna. Let us reflect by looking back with gratitude. Balik dan tayo ing napon, ining 2025, saguli na mo, lumbog at bulang mawala, king mipnong kapasalamatan. Last year po, sinimba kayo naman makanyan? Last year, ne? O ngeni po, sinimbata na naman makanyan. Yan buri sabihan, mikitikit ang pasibayo. Yung buri na sabihan, mabye tapa. Mabye tapa. Bakit? O karakal tam, oreta po nga kasabayan ta sinimba last year, makanyan mo naman. Ngeni et ano wabe? Uling atsuna laking aliwang biye. Ita mo po, mangis nawa tapa. Ne po, kaya gyang balik-balit,
panerang re-remind kay katamo, impalang balang pamang gising, meto niyang maragula blessing. Ne po, deta po nga kakasabi kong cancer survivors. Puwat ang kakwento mula, at nung kapasalamat ki nga pong Ginoo. Uling bala ka nung migigising la, kapkapanday sarili da, ay, mabiye ko pa. Ne po? Kasi tutunan yan, naman ako pen, naman automatic na uling method tud ka, migising ka. Uling dakala method tud na bengi, na pumigising ngeni. Ne po? Opo. Siyaw na anong oras kami tutod na bengi? 2:00. O. Ika. 2:00 mo naman. O, may pangopya kayo. Na. Jason, anong oras kami tutod na bengi? 10:00. Siyempre, baby baby. Ne, makanyan, ne po. Ing oras, nung nano kang oras, metod-tud, ke kaya ito. Nung makanano kang metod-tud, ke kaya naman ito. Pero yung pamanggising ke ka. Keneng apong ginuita. Ako po everyday, i-alarm king ka na akong ing oras ko, mag-alarm ko 4:30. Migigising ko 4:30. Bakit? Mig-alarm ko, ali. Huling pwede mo naman i-set kayong alarm ko, clock, 4:30. Pero kabang matudtod kong kanyang-kanyan, nga na ni nga pong Ginoo, oy dikselo ko, ang gana ka angeni. Pakatudtod mo na. Agya nga pulula pang alarm clocks din. Tinunugla. Ako bigising. Alina ako. Ing pamanudtod kay katayo. Pero yung pamangising, kaya nga pong ginito. Kaya pa niya tayong darandaman itang balik-balik. Every gising is a blessing. Pero nang kahit tayo manapapansinan, ne? Onti mo kanyan, ne po, kanya maningangin, mangisnawatam. Ay, kanyaman, ne? Tayo sa samutanan, ne? Manyaman ningangin, Pero baloy po, napon, ating pong bisita. Kukwento na po imana. Imana po ating niyang empaisima. Bali po, sa saluaning pangisnawa na, oxygen. Among ita pong makanya na maragul at angke, 800 dyan nga na. Ita pong malating bagya, 430. Ngini, potang mika empaisima ka, I appreciate may pangisna. Nakaswelo, potang. Pero yan, kay katamo, alam bayad yan. Libre. Pero nang kaya tama napapansin, ne po? Let us reflect, ne po, by looking back with gratitude. Dakal tamo po, pagpasalamat ki nga pong Ginoo. Anti mo po ning 2025, nino mo nga may ka-problema kay kataken. May ka-problema tamo, ne po? Pero ita mo man halampasan tamo, may sira disposisyon, kabiglang minukyat king bubungan, o kaya bigla kang linundag king bangin. Ay, bigla kang linundag king bangin ba? O ningali, mabiyeta po. May sira disposisyon, agyang may ka-problema tamo. Pasalamat na po na kaya ang mga natimbage, tala mo po ang papansinan. Ne po? Nang kay kakangkang tamuling masakiting biye, pero ita mo man rung milalabas tamo, gyan makapakanano, ita naman po darano. Milalabas yung pati nga po, mamangan tamo, gyan makapakanano. Ne po? Salamat ki nga pong Ginoo. So let us imitate Mary. Ne po? Let us reflect by looking back with gratitude. Patapukan yan ba mayari in 2025? Pasalamat tamo po. Pamilya, kareng kakaluguran tamo. Imbiye tamo, dakal.
Po, o ito, kakadwa, alupa ng Maria, let us reflect by looking forward with hope. Ngayon naman, po, looking forward naman, king mitnong pag-asa. Bakit? Because we do not know what the future holds us. Tabalo. But as long as we know who holds our future, alangaliwan nun nga pong Ginoo, then we are safe. We are in good hands. Kaya manyada mo naman pong kasaupan, kinga pong Ginoo. Milabas tamo. Milabas. Po? Ngayon ni Papu, kay kayungan, po? Advanced Happy New Year. Advance Happy. O, palakpakan tayo po yung kay katamong Ginoo, O, talakad tana. Itamungan, sasalpantaya ko. Manalangin tamo ngayon King Diyos at karing kakatambalang panalangin ng pakibat tamo po, Ginoo, panuwanan mo kengan. Para karing dakal ng masampat a pinandit ning banwang iti, para karing dakal a kaya panloob at kapatawaran, para king labis-labis aganaka at migit pang kapibabatan, mitmong tiwala tang manalangin king Ginoo. Para king mitmong tagumpe pamamayapa, para king masanting apamirakayan king kaunlaran, para king obra karing alang kapanintunan, at para king migit pang makatawong kabilyan ding talapagobra, manalangin ta king Ginoo. Para king pali ning lugod, karing pibale-bale tamo, at lugar para king kekatang anak, para king dakal akagalangan king biye, at migit pang pamangambil kaniti, para king alang sagkul apa maglakbe, manalangin ta king Ginoo. Para king tetagan at espiritu ning pamagsakripisyo, para king kapanaligan at tiwala, para king kagiwan gawang bayong bage, at metong adiwa ning leguan, manalangin ta king Ginoo. Para karing tawong kawangis ng Maria, mapakumbaba at masuyo, para karing indong alang likat magmalasakit, at para karetang kapilan man emi kaanak, manalangin ta king Ginoo. Para karing pamilya at karing mahilig magdili-dili, para karing sundalos at talapamayapa, para karing pamuntok at talasuyo, para karing mga biyasa at karing karaniwan ataw, manalangin ta king Ginoo. Ngeni aduan tamo ing sarili tang kapagnasan.
O malugod a Diyos, katmuan me ing banwang itiking ke kang lugod at ganaka, at ibuklat me ing paintungol ke kami, king kasaw paning indong birhen, manggaman king alanangga. Otang dirim loing chup naning hangin, otang saslak naring puso di kamu.
Manalangin kay kapatadbanin kako, kaya kayong daon matanggap iya. Harapaning Diyos, sigpang mayupayan tutu. O Diyos, pami, kaya ka magmula ampong migaganap, ing sablang kayapan. Ipagkalub mo sana kaya kami matulang magmasusi, kaniting solemnidad ng Maria, ing induna ning Diyos. King nung makanano mo lang makapawunang patakman kaya kami ring bunga na ning grasya mo, king kapaminatan dareting banal na misteryo, aw meminang gampanan kagum ning anak mo, makanyan mi mo naman sanang matulang kamtan keka, ing kaganapan daring karinbanwa, iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginu, yang mantabe kay kayo, itasyo ring pusuyo. Salamatan tayong ginu at Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa. Diyos king ala na anggat lubos mayupaya ing pangayat sumuyang babyedalan. King maslag ng pangako ning biye alang kapupusan kay kengan. Uli nito, kamberi sa blang koro ding anghel ka rin banwa. Daralit ming kang ligaya, layon makyabe kami. King alantok nandang pamamye kapurian keka at abeyabe ngamingan kakanta. Tunay kapin banalawig pa, sibol na kaning sablang kabanalan. Uli nita pagparalampumi. Pabanalan mo sana retingayin king ambuning kay kang Espiritu ban para kay kami magawalang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayam mi daon kusan lubking pamaylas at kamatayan na king waneng tinape. Piraso ne. Binya na kareng disipulos na at ngana. Kunan niya iti ikongan at kanan niya. Iting ka na akong katawan na mi daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan kingwane ing kalis. Pesalamata na kat pinuri. Binyaneng kalis kareng disipulos na at ngana. Kunan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakon daya. Ing daya ning bayo at alananggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para kaning sablang tao. Ban keta, may patawaran la rin kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaga na kanyo. Kanako.
ing misteryo ning kikatang kasalpantayanan. Yang ni gaganakan mo yung mapamakalulungig pa. Ing kamatayan at pamanibli ng may biyening anak mo. Daraon mo kay kiting tinapi na ning biyeting kalis ning kaligtasan. Lain ning pasalamatan. Ing pepalyarian mo kaming matapang talakadarapan mo. Ban sumuyo ke ka. Mapakumbabami mo naman pagamuha mong ikamingan misulusulo. King katawan at daya ng Kristo. Ing tipunan na kami anting metong ning banal. Ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing banala kapulungan mong makalaganap mabilog ayato, ban mi ganap yaking lugod kambe ng Leo, ing kay kaming Santo Papa, i Florentino, kay kaming kaluguran na Orsobispo, i Pasiano, ing kay kaming Obispo Emerito, deng sablang pari, magpari, at lalong-lalo na, ing mabilog mong komunidad, apakamalan, keti po king kaluguran mong parokya, ing parokya na pong Apong Monica. Ganakan mula naman po o igpa, ding kapatad ming minuna ng pepaynawa at kapilan man na pwedeng akayabe king panlub mi king bayong banwa. Tanggapan mo king maligayang harapan, pakalaluan mo kingan. Gawan mo kingan karapat dapat magkamit king bealan angga. Ban kambening no na Birhen Maria ay induna ning Diyos. Kambe na nga pong San Jose, ing kayang esposo, ding manay apostol, at ding sablang banal at tinupad king malmong kaburian, king kekabana ning panahon. Pupuryan dakat paligayan kapamilata ng Jesukristong kekang anak. King kapamilata ng Kristo, kambena at keya, igpang may payang tutu, kagum ning banalay Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king ala na angga,
Kalugurang kapatad, at tintamong pong metong ay pa amalugod kay katangan. Kaya naman ang timong metong apamilyana, ikatataya ing igpami. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi. Bangking kasaupaning kakang pakalulo, parati kaming mikamos, king kasalanan. At miligtas sa lang kasasangkulan, king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristong ke kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kay ang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko yung babye ko kaya kayo. Emo sana babalik nan din kay kaming kasalanan. Nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kang banal kapulungan. At pamayapan met, bilugan nagpang, king kaburian mo, ikang mabibi at mag-ari, manggaman king alan angga, ing kapayapan na po ning Ginoo yang mantabe kaya kayungan. At wantala na po rin kasiping tamo king kapayapaan na pong Kristo. Kapayapan kaya kayungan.
Kalugurang kapatid, nyo ing kordero ning Diyos. Ing kordero, milalako, king kasalanan na ninyato. Mapalad na mo itang may kumbirat tanggap, king kayang banal ako munyon. Itamongan, Ginoo, mananasanang king pamananggap tamo. Kaniting katawan at daya ng Kristo, sadsad na katasana, hangga king biye, alananggo. Katawan ng Kristo, Paganaka po, para king solemne at aregladong pamananggap king banal a komunyon, panayan tayo po ing go signal na po kay katamo ning asherets tamo, para patalakaran na katamo ban magpila papunta king pari o EMHC. Dakal pong salamat.
Masaya, maggrasya, at masaplalang bayong banwa po kay katamongan palakpakan tayo po ing apong Gino. Uling pasibayo po, tinipon na katamo, lalong-lalo na po ngening pamupos, ayal doning banwang 2025. King ditak pong amano, pabustan niyo pong pugayan at pasalamatan tala po rin kay katamong kayabe at akakayabe kay tiking parokya, lalong-lalo na po king banwang 2025 at kareta pong bulan na may gumpisa tayo pong akayabe ing kay katamong kura paroko i Father Dixie Paras. Kambe na po ning kay katamong kura paroko, Reverend Father Rafael Zedek Paras. Among dakal pong salamat, kambe da puring parishioners ng Santa Monica, dakal pong salamat king pamanimuna kaniting Santa Misa at karem pong milabas abulan na pamanantabi yo po kay kami anting kay kaming metong, amayap, maganaka, banal at masipag, amayap, apastol, palakpakan tayo po Father Dixie. Among, nakalpong salamat. At timurin po rin kayabe po king Parish Pastoral Council, Parish Finance Council, karempong kayabeng susuyo, nakalpong salamat king kay kayong pamanantabi, anting metong balayan ketiking kay katamong parokya. Antimurin po, rempong kay katamong Chapel Pastoral Council, nasasakupan na po ning kay katamong parokya. Palakpakan tano man po rin kay katamong Chapel Pastoral Councils, apani mo nanda po rin kay katamong Chapel Pastoral Coordinators. At antimurin po, ing karelang alangsawang pamanyuyo, pamagsilbi, karing aliwaliwang ministries, iba't po karing aliwaliwang ministries ning kay katamong parokya, din kay katamo pong mandated organizations, ampo po rin kay katamong movements, kete po king parokya, palakpakan tala po, din pong kay katamong alangsawang sasawop, kay katamo king pamag-serve, at syempre po rin kay katamong kumbento staff, at antimurin po din kay katamong parish workers. Deni po, silent workers la po king kay katamong parokya, metong la po kareng mamantabe kay katamo, nakalpong salamat kay kayo po, kareng kayabe po king kumbento staff, at antimurin po kareng kay katamong parish workers. Makanyan mo naman po, kibat king pisamban, burita mo pong payabot, ing masanting apamakisan metong, ning pisamban, ding manungkulan ning pisamban, kambe na po ning kura paroko, kayabe po ring kay katamong manungkulan, king balen at kareng balang manungkulan po, kareng kay katamong baryo. At ing parokya po, eya po mabye, eya po maging masaya, eya po maging makabaldugan ing kay katamong pamaglakbe, maliban po kareng susuyo, metong pong bubuo at maulaga, apin po ikayong parishioners, apin po ikayong kayabe ming kaparokya, ketiking parokya ng Apong Monica. Palakpakan tamo po ing sarili tamo, ating balang metong po kay katamo nagugusal at simpleng talasimba, ing kay kayo pong balang kasaupan, kanita pa hanggang na po ngeni, ana po karagulbage, emoking arapaning Diyos, dapat karing programa ning pisamban. At kimpong pilang bulan, makanyan mo naman po, nung ikit yu po ing pamagbayong pisikal, king kay katamong pisamban, king kay katamo pong estruktura, pauli da po ring tawong sasawop, king aliwaliwang paralan. Deti po, deng sinawop, king pamagpagawa, king kay katamong pisamban, ekono po banggitan tunggal-tunggal, pero karing kay katamo pong panalangin, iyabe tala naman po. Palakpakan tala naman po reti na ana po karakal darake kay katamo, lalo na po bang mas maging makabaldugan ng kay katamong pamanyimba, kitiking kay katamong parokya. Kay kayo po nasasawop, kareng programang pastoral, dakalpong salamat kay kayo. At kanidi pong daratang abanwa, kiti po king parokya ng Santa Monica, nga tamupin pong sasabi at makasulat king kay katamong vision mission,
Ketiking parokya ng Santa Monica, metong tamo pong balayan. Balayan ning Diyos, ang mapanalangin, mituturuanan at misaup-saupan. Sana po, kini pong daratang abanwa, mas lalo tayo pa pong palalaman, ingkay katamo pong pamiyadwangan, pamisaupan, lalong-lalo na po king pamaglakbe, papunta king kabanalan. At kaniti pong Aldo, kaya katamong Santa Misa, karempong sablang megsilbi, bang mas maging makabaldugan ning pamidaw ning misa, karempong kaya katamong choir, apeni mo nanda po ring Servidei choir, palakpakan tala po, din kaya katamong choir, din kaya katamo pong altar servers, din kaya katamo pong EMHC, din kaya katamo pong usherettes, honorarias, at din pong kaya katamong lectors. At nandin po, pipusan tayo po in kay katamong banwa, king metong vigil. Dakal pong salamat kareng EMHC at antimurin po kareng honorarias kaniting makabaldugan pamupos na po ning banwa. Iba't po king parokya ng Santa Monica, kambe na pong among diksi at din kayabing susuyo, metong pong masaya, magrasya at masaplalang bayong banwa kay kayo po at karing kay kayong pamilya. Tutong mayap ing pasalamat. Palakpakan tayo po ing apong Ginoo. Happy New Year po kay katamongan. Manalangin tamo. O Diyos, pami, pasalamatan da kaking banal na sakramentong matulaming tinggap ngeni. Mangintulid kami naman sanang miras king biyala nangga, ikaming sablang matulang pupuri king Nuana Birhen Maria kapilanman, ay indunan ng anak mo, at indunan ng banal na kapulungana, itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. King mapinalapinandit umetane pong lakuan ng 2025 at arapantane ing bayong banwa ing 2026. King mapinalapinandit agkatanda ko pong tahimik. Balik dan tayo ing 2025 king mipnong kapasalamatan king Ginoo. At makanyan mo naman agkatanda ko po ngining harapan tayo ing bayong banwa ing 2026, anyaran tayo, ing kasaupanan ning kay katamong Ginoo, kayan tabi na ning kayang Hindu, ing Nuana Birhen Maria. Palakpakan tayo po yung kay katamong Ginoo. At bilang kay kayong kura paroko, dakal pong salamat. Happy New Year! Palakpakan tayong Ginoo. Ing Ginoo man tabeya kay kayungan. At bendisyonan na kayo, panuwanan, ingatan, pakamalan, kambilan, pamalenan, ikayot ning mabilog yung pamilya, ngayon arapan tayo, ing bayong banwa, ningigpa, o ning anak, ang po ning Espiritu Santo, umeta na ngayon king kapayapan, manalig, king ganaka, at pamanantabenan ning kekatamong miglalang. Salamat, Benging Diyos, at Happy New Year kekatamongan.
Happy New Year! Kaya kayungan po. And God bless.